wakomori mlio hondani na nanyi mlio obonze tosana salam johanyu tasir hondana harmo inkotso hatu ya homfu karjo urengesho bashinu ha uomba mnyezi mke ganyi wanono malahoni hanyu kaudo mlio reza famiza hanyu nyonti pia ranyi mlo masiwani na nanyi mlio obonze harmo azensanansa zahe dunia hazo oskwale unu garjo urejembabi harmo ezajire makatyamu harmo enti ha ufanya sherhi ya baadhi ya heza nwekaulo za jiri ema kachamwiso ovon siju kabla unjiyaho mbani wa henkwa tsoyinu lazima range eshwa bahashin waliho rifiwa zansi urana nizo huja ni mzima mengoni mema watwania wa hensi mzima mengoni mema kaimu wakawabaki ovon siju ikao wa rumishi hayensi ha adabu na mastehi ha namna ya unika shewo na unika sharafa enti ya hatu na mze wa hatu Colonel Abdulrazak Abdulhamid ikao haonesa uwatwania haurumishi ha ensi ha master na adabu na shewo nenga tangosho bashino wabeha omhono watanga wa hatu usoni mwa eze famiza mrehemdwa na usoni mwa omji ikao ndo yazaliwa omji wa kwamba ni harma ewashil na uomba mnyezi mbuka ya mkubali harmaze rehma za hae kama wabenze mngwajelie sisi rabaki homo wengaria kama wabenze mnyezi mngwajelie wa dungi uombiadu wa NC ikao do sisi lona mo rikana NC jukansi ijuka na esatwa neshewo kao do shalathim inunde nukto handadira kanzari birlie harma kwa tsungar jaw harma nukto abili ne nukto husuo on farki dunya wa he imwananyasi akbar inu suala diro kalin suala la mahkama rahakartina ze kimangaza mbao ze elements za uri tsongeza rijue ri apresienro ya habari yinu chayo ketu zia hena mzima harma yakika juu ya toa raai harma ezenogozini namna jiri mimi nsunji harma ranzo wakati ndo mzinga rawahe hata yafungwa ngimshuka haka harma shesi wa shamwali hatola shesi wa shamwali hata abewa nzuani ngimshuka ni wandukao makagule etc kazi yadunga harma enzi ya ladhini jokire kisharia yokaya mruha fungwa moroni mahkama ngwaonao kaya kairiri mtu moroni mbehe mwali hauli mbehe nzwani yukire namna hiyo sha lazima kenga bo sababu za tsongeza ngoma nizo zifanyishie izo kartu zijua kartu karna kufanya sherekh ya nuko kartu zijua darbaki harma on fariki dunia hema na nyasi woi harma le gereza la koki harma shesio sanzwani ngempisha kema nyasi woi hafungwa hiyo kartu joza bandu yafungwa karsina ile maza ujwari li sherekhi le suala linu shanda darbaki imanyasi hafungwa harma le gereza linu hafanyishi hamwade yo rubanu balio etabu haukaya haina mwanadamu reke harwahitwa reke kajarwahitwa reke yemwizi reke tsimsharanzi wakati kao hanji harma gereza yabonge ontini mwahe ze amri hauza he wandukao ndo mfunga yabonge na haki za hahe tena ikaonge za kibinadamu kaonguzi milki ikama mwanadamu wo inge mwade harma le gereza ho prison ngena haki yakaya juwe yende ho lapitali na wamfunga ngona haki ngona amri yawe yauka wajua renge mwanadamu wambehe hospitali nikako jazifanya yabonga na halatinku ikao eze famille kwa jua huwa shtaki yana namna hiyo amjana kwa mfano harmansi hamanensi ya Marekani nsiku kabisa tajir bahi kwa jahana hindukao shia harmansi tizaula yazinu haswa na unufana nsamba inuamba o security social inoba hindukao ngetongezao mwanadamu kange mwade ajue yende hospitali ya hunde zihiro basi na ukaya libe mapesa menji tala ya hae hupo shoni hae mego nimo zeno njeme kao ziharma etsi ya Faransa yinu alhamdulillah zuka zahi ya harmanti ya Marekani da yinu Marekani wote shi ya Faransa ukao hamba kai nunsi ya kikomunist holiho dabokanga bono gohama dazinu zokaya zisaidie wa uko katina ze nafasi wa juone hospitali wa hundane na zihiro haizo harmanti ya Marekani kaya manadamu ngemwade ngono kakatina ze nafasi zokaya jue ya funde zihiro harma lapitali bahi yofanya namna kaya jue ya njie prison hakangu jue ka njie prison yabo lazima serikali ngona obligation ka wafanya namna ka mwanadamu huo ya hunde zihiro yani mwanadamu ka ngemwade katina za nafasi za kaya jue ya hunde zihiro bahi kufanya namna kaya fanye halatu ijo mtongeza ya njie prison wakati ila serikali ngojoka na ye obligation yoka wambehe la pitali ndia hunde zihiro walo mwade
habakao katina zina nafasi nge yo tikazana nse shwa bashinuka haina mwanadamu ikawa nge prison neke haro hitso atawala mananya siula wamba mikiro ikawa hawa marehemu hikma shangena haki zaha yalonizo ranzia tilo harma gereza kange mwade ngela thimo ya hunde zihiro nge imwananya siwa akbar hafanyishi hamwade yoti haki youkaka jabehwa lapitali ranzi wakati mwanadamu ulo gerezani ya hamba uka nge mwade yabo esirkali no wanduka wa mahansi yabo wanduka wa mbiri yao nge ladhimu wa mbehe lapitali nika kwa jasifanya abo wapuziziwa na ilo kosa zero ikawa walifanya abo nge ladhimu ze fami zahe imwani siwai wazingare emathamana wa daula ranzi wanduka wa lone hifadhi ya prison ya koki uja wizara he mahkama uja wizara he zabazan wanromo tipia ngona dhamana hom fariki dunia hema na nyasiwai ikaw game klishoka hakam made kajabehwa holapitali nda hondana le zihiro ikaw dola stahiq ilo kosaku ngar laaniyo hena mna yoka haina mduka nge gerezani ngena haki za ya lazima zimure bal hata mikiroti unasema ka mikiro kaw ndo wa mwanamsho hatu hikma sha ranzia njia harma gereza abange na haki za za kibinadamu ikaw nguzimiliki na ngela dhimu ya zihunde ikihamba kange mwade abange la dhimu wanduka ndo mtia ho prison wambehe hola pitale ndia one twabibu kakwa jazifanya abu ngabo halati hena mnayi nge tikazana nseka ezahura emwanyasi hoy ko haka harma gereza hamba nge mwade kajabeho harma zihiro abu yo halati ku ikaw ijiri harma madhamana wahe le gereza la koki harma madhamana wahe mahkama ikaw ndo lazima to rukhsaka emrulo mwade ulu harma gereza yende ya hunde zihiro harma la pitali abo hena mna hiyo wafanya kosa kuu kabisa ikaongela dhimuo hena mna hiyo waje hukma walike na ukiri imwangasi ya fariki na renga rizihi abo basi alhamdulillah rihana mazo yao harman sihafu juziti ono metro mujahid habalia mananya simzima mkomori kao hena mna hiyo hafanya aksida ya besea moto wafikiri hende holapitali wafanyiha namna ya upuuzi ya he ematwabibu ikaw izono ikaw zo jiri kawaida harma ensi hatu ematwabibu kwa tufanya zao ha namna ya ukabaka kimanga indushamba rigueur parso twabibu hati mwade henza harma mashuli ende harma ukumbi hati mduka ngonjwa zai mathalan hamati ende harma ukumbi hati mduka yani kabati rigueur samahani kama kizungu harma nusu ya matwabibu kwa ndo wafanya hazi harma ensi hatu bai emwanyasi woi baada ya fanya accident nda hospital wafanyiha namna ya upuuzia he etwabibu kaundo akamwangalia kaja kufanya hazahe he namna ladhim itongeza emwanyasi woi hende haungula omdu juzi hawazima nemu dai haki wae maître mujahid wone osoni moi mahkama wone wa porter plainte ani mimzima mandukao wa shukuri azengo hizo gelazimo haina mzima harmasi kao hapulilia ze dhamana zahe kaja zingara haina mna ladhimu ikabu hambabu twabibu ngaona mwade ya ujilia kutuma angalia haina mna ladhimu ikabu Mwenyezi Mungu anagesha mesha izo hufanyeza haho wewe twabibu shaiti undika wewe twabibu ufanya upuzi harmaila namna kaladhimu angalie mwade kao ya ujilia ikabu zifanya abo ufanya protocol ikabu ngeladhimu haina mna yo ujibu usoni mwa mahkama ngamiongoni mwa kongwa wasaidi yao ya azma ya he emudaiha qimetro mujahid nane clear wa hahe maranyasi wa ikawa hangulao mdu ya ukawa wende mahkama abaza baki inga wajofanya mahkama za kweli wanukao wafanya halatu yunu wajou tumoleziwa eshaya haina mna hiyo wabaki wajou urenga msomo ilizi sijiri tena yote faida ikawa wajou paraniha harima nogo hamela zimu ekazi fanyiha harima ina mladhi menge yosa wana zinzajiri koki harima maranyasi wa ya farik gila dhimo hakimu ya kabla atoe amri imanyasi wende hospitali ya kaka jazifanya gila dhimo ya bewa hu mahkama gila dhimo wanrukao waka na hifadhi ya harmale gereza la koki ya wambio kange mwade kaka jazibe hao mahala ladhim hena mna yobao gila dhimo wajibu hena mna yo kabo wakosa hau wapuziziwa na zila dhamana za hao kao ndo ladhimu wazirenge kena ukira harmale tiatu gila dhimo haina mzima harmasi arengezi dhamana za hena mna usiku waya joka ufariki yo kabati mjoko ushinda tawe sha makatima njiba ya sababu ya nongo ikaundo zisonge zao mwanadamu ya fariki makati wojo kama fanya upuzi
kamru hakamwade ematabibu kwa jangali ambu namna ladhimu wafanya upuzi ka weji mdukao haka harma gereza hapuziwa na zile haki zake za kibinadamu ngi harma gereza bonge ladhimu wamfunga wamwangalie ranzi ono wahe ranzi na ukaya huna bayiru yale iyo haki zake tena kama mwanadamu hanjia prison shange na haki zake tena azimilkiyo kazi yake zo kaza parhania hapo ngabo khalati hena mna hiyo ngangar sahau eze famille zahe Ibrahim Lawoi wati himide Mwenyezi Mungu bahi shawa fanya namna kaya wafanye mahakama mngwajele tena bake mahakama ya kweli wala uze wafanye dauzo zone za wastahiki ya ukawa ni mahakama ka heni mdukao hakana dhamana harma umfariki duna hema nyasi woi ya be hauso ni mahakama yaishiliwa ili ezekweli zimenuhe ili ezekweli zimenuhe harma intiafu keno kiri mwanadamu yalalea fe jauba kiyoke jakiri mukaji ula hufa jauba namna hiyo ngabo shatsongeza ngabo huanza Mwenyezi Mungu shaka bo jau nongoza tsongeza kama mwanadamu hakamwade kajabe hola pitali abo ngabo halati namna hiyo kama mwanadamu hakamwade abe hola pitali ema tabibu kwa jafanya zao inamna ladhimu abo ngabo halati sana hena namna hiyo ngiladhimu hena mzima harmasi yarenge eze ndo manzange ndio kadana be husu onfarikini na hema nyasi hoy kartina elements zingiza ulitongeza rijuari riapresiero zadisi hema nyasi hoy onfariki dunia hoy au omjio prison hoy cha rikaure garanzilo wakati ya njao prison hata ya jia farik wajiri upuuzi wa kidhamana ranzilo wa rikaundo wakaharma ya gereza la koki wakahumbirilia hambange mwade kama ladhimia biwa lapitali kazi afanyishia yabo ngabo hakim ya ladhimia towe amri hiyo mathalan uka imarnyasi yende lapitali kazi afanyishia ngabo dhamana tena haina hiyo iziro mbao ka haina mzima kao gehana khalati harmaza ngozin yabeho usoni mwa mahkama yajibu mbeli za mahkama holiho deze tabu joka zijiria emarnyasi woi sawa na zinu za jiria emarnyasi woi kao haungula omdu ngemkishoka bafanya upuuzi wa kitabibu harma namna ya ufanya hazi giladimo ematabibu wa komori wa jokara nzile ukaka ina ukiri zinu ngo kanga zijirio ha kawaida wa komori wa jingo afarikiyo holiho upuuzi wa ematabibu kaundo waangaliao ngwa mrungu honsi tabibu nghonsi mwade henza harma mashuli hedi harma ukumbi mruwanzo wazaye sashfamu hamran senza harma ukumbi mruwanzo yalo mwade doktora hamran senza harma ya kliniki ya kinafsia izo ngazi jiriyo hena wakati harma ntiaru zingo zingi lazima ziziye zingo zingi na hozia hazo ndazinuka makati bake usubuti yoka ze famille ritifi wa mrode harange hadzihi kabala basi alhamdulillah ketu tosha na rifanya namna ukarede mahkama ili hena mrukao jiri sapoto harmano kwa madazinu kana do utsabuha neze visa ho wanadamu mwanadamu kana do utsabuha na maisha ya mzima harmasi lazima tabibu ufanye hazaha na lazima inge Mwenyezi Mungu afanye zio zao shakena ukirika ya Mwenyezi Mungu afanye zio kaanza sha undria kabla tabibu bahe haundria na poto haukaka jafanya hazahe inamna lazima ngalani zo ngozim ngalsahau keranzile wo haina mzima harmasi etabibu regeza domna zahi igardimo prison regeza domna zahi hakim regeza domna zahi ye waziri ye director haina mzima harmasi regeza domna zahi harmasi domna kaundo yaloni zo yone tafsir yansi uka haina mzima ulo na dhamana ya zirengeze dhamana hizo usoni mwa mbeli za mahakama ikange lazima zirenge usoni mwa mahakama hizo ni zote hao harmayensi yone tafsir hai dawla hakika ungalita hao ngari wani yao ka ije harma ntihar nge garjo kaza kifman harma le husu emwana nyasi we ngujo mrahem nukto abidira kazari birlie de nukto husiyo ngabo nukto raja jama nukto abili si ono jana ukana hariba ka ufanywa ceremony ani yo kawaida yo ada he serikali yuhusiyo ze haki za kibinadamu namna jema kufanya ceremony husu haki za kibinadamu neseske nda tsazi nunga mona umatsoni hangiza jira emaranya soi akbar ya haki za kibinadamu ngazojo ufanywa ceremony namna je na nyinga mwishi yao ka waiti do handani akbar ya ulo wao harma pirizo waiti wa handani waiti wabili mananyasi bapale haka harma behe wala kijeshi abo yaki kikawaida abo hangi harma hifadhi okangi harma behe wala kijeshi aimani haka ho gendarmerie bahana harala hitso na wasawa la hitso halafu leo ngarjona mbio karja pora mbamba habari hena mna hiyo ranzize faisal zo mutu za jirikanani na mandu wengi wafariki dunia
kabati mba mahkama itoka yonti ya porofanya harma ensi hiyo sangarta hao mahakume ngarendelea halafu bavuninga bwandu haringo wafanyao sherhi uhusuze haki za kibinadamu asina mtazaha tutola fundi watu madam situ haride muhuwa dhamana wa duradolo hena mna hiyo ngana dhamana ikaungu josijibu usoni mwa Mwenyezi Mungu na usoni mwa wanadamu kakartumishia ya shemeza ya hamba wakati haki zijiriao wanu wafungwa ti haki zijiriao wanu kaungwa roho hitwa ti haki zijiriao wanu kaungwa fungwa bure antiaka ngabo haki zingi za kibinadamu ikao zipuzi wanoa Komoro harma intiatu kanzi haki za mjitekelezo ikao kabati ruhusa mjitekeleza harma inti hiyo yoti haki inge halafu bavuninga sina serikali atendo ne rais wao ngwanda wa sherekhi yauka haringwa sherehe hiyo haki za kibinadamu harma inti ani wote zabshari wafanyao inti eza haki za kibinadamu zifanyao harma inti ndazi na nabaki harma za jirzami soneza jira imani soi akbar mwanadamu yalo ya kagerezani yalo mwade ya harazizi wakati nila pitali hata umwiso ya fariki hopirizo alafu bavuninga bwanu wahundu maswa na baleza uso haringo wafanyao seremonia haki za kibinadamu zilonda huu hani makati hama wanu wafanyao utezefsher hauwa wateshi yao wa Komoro nge tuzo kadhalika unasembabiyo kaya harma yensi kabati haki za kibinadamu kaunga stahilao toka yonzi umfano ndazinu za jiria imanyasi wei akbar yoka mwanadamu yafungwa yabeukange mwade ikika ni kuafuswa ndala pitali na harma zihiro ani yabuti jo hamba za sana za sanga bwanyasi wenji wa farik ranzi wafi harma prizo wafi harma mabehe wa kijeshi hata mpaka leo kabati mba mahkama itoka yonzi yafanyiwa kabati mbenu futoka yonzi wafanyiwa harma ajali hawarma akti za kifujari hamada zinu alafu bavuni ngabo wandu wajora biekanga wafanyao seremonia haki za kibinadamu zilonda huu kabati mba haki toka yonzi ya kibinadamu isto hileo harma eti hiyo haki za kinafsia haki za kisharia za ukamwanadamu ngina ruhusa ya kujitekeleza ya haba hizo ya fikirio ya ufanya madamano ya haba jau na usedao kabati mba haki toka yonzi kao ngesta hileo harma eti hiyo afuka na kiriba vuni baje wandu warambia karingo wafanyao seremoni za usherehi haki za kibinadamu zilonda huu harma eti hiyo kabati haki ya kibinadamu ikao ngesta hileo itoka yonzi garta harma enukto abili denukto husuo kukumanyotali nila mbao hari collectif en juin 2029 tikatali rejaibabe harma le collectif linu wananyasi kao wajisi sagiri la ukahari wajoka ushina wahunde namna ya ukibua esirkali ya ukahari wafanyihe atelier national za ufikiria za utoa mashawiri namna ya huendesa voti hari 2029 ani titsa hembabi ngamtseho mbabi kanga mnongo wao namna wahafili hao jana hariwa juzi hariwa ka urese vani ambassador fani dalla suala ikanga bafanyao ngo hama lazinu imruhandani adhimia ya sensibilizewa ya kubaliza ngo zina dem Komori zevoti kaza mfarata kana ujaya JS sekuriza voti zatu yabano zininga mtoka uzelewaje hozitwani hanyu izo ngo zachi iri jana mfarata kana ujaya sekuriza voti zahanyu eduka sekuriza voti zatu ndasi wa Komori abo tujoza kwa wananyasi wanu collectif en juin 2029 ikanga ona hazofanya na wanjeho mijini harmezi siwa harmwe mabavu harmwe miraya wasensibiliser wa Komori wajoka wodo wenyi voti wodo lazima wabirize voti sham Faransa kana ubirila voti na mvaye costume mwede hata ambassade ya Faransa maudu ngwajonda ambassade ya Marekani oshango jushakari wareseve harini pnudi oshango jore seve wa ambassade ya Qatar oshango jore ani sawa na ikaota shiresha nomba cadre de concertation sheka makati mzimba la jamana kauli jambi za juzi wakati ala bao yula ba cadre de concertation mzimba mwanyasi solomba Jafar Abasi washinzwani razida wakati rondo wakaujara mazevoti za rabo zimu za kufanyia juzi za urais hena wakati wanabao rihadi sharme cadre de concertation rikubali na karzofa yango kadha cadre de concertation hata wale hata wala hikiwa ni azali wala hikiwa ni ambassade ya Faransa sawa na wanu walewo wala hikiwa ni ambassade ya Marekani wala hikiwa ne PNUD wala hikiwa ni ambassade za Kiarabu zilo hiyo nazi ya Kiarabi Saudite ya Qatar wanu wote pia wala hikiwa cadre de concertation ngamjwao ezajiri ibanu Komori kala wahenda harma mafitsi
ngam izo nusuru kama zijua likambia Jafar Abbas likambia Mzimba likambia Razida ukaya ngamwenda umbiyo zabure cadre de concertation hanu uwo mnyanya kabati banungu choka unyonsi ikao cadre de concertation bani kwa zikubali ikawa zalimu ndo zikubali ani zonizo na kadana biyo wala si wanu leo wanu wahe et collectif en juin 2029 yoka ngwara on vous abure olioka wanje ho mijini hao harmwe mabavu hao harmwe zisiwa hao sensibilizo wa Komori ya ukaya ezevoti za tunga zibao hena wakati na yoti haki zende zevoti za hanyu na msani namno ka mbirilie ezevoti za hanyu zitihibwa leo hena Mkomori ya hime ambeka leo nga jo fasan kule shanja kubale votangu hibwa hili kazi mifanyiwa shapsi mdozungula na costume na makoti ya mbidi mwambahari nga mwondo hari mwambasadi mwende mwahadisi na njina Mfaransa mwahadisi na njina na Marekani mwahadisi na njina sijimbo amba Union Européenne izo zifanyi hajana harumwe cadre de concertation eza jiri hindi faida ya parania hindi kabati mafaida choka yoti ya parania genda mwanse mafisi barile mevuruzwa kafu matoni kamjuja udungi ya mahadisi ya ndabu yanyu hena usikuma mbangu hadisi na njina ambassadeur siji fulani na siji bani nabani shaka basi na uzofanyishiha hekati ho ukodi haukama Faransa sido koja surveiller vote zatu haukama Marekani sido koja surveiller vote zatu haukaya Union Européenne kanaka koja surveiller vote zatu ejo surveiller vote zatu ndasi wa Komori ekanga nyina mbele za uso na mwende harmo wa Komori mwambe kakaiti haki karmaiti yinu sanga sina mahakume bafanya vote sijinda runnetsanu kabati vote yafanya haukweli eshawiri hindi etartibu hindi enamna hindi ya utsaha kaze vote zende harma enamna lavimu harma insi hatu ani imrobilaze vote yohandani dasi wa Komori shati Mfaransa shati Union Africaine shati Union Européenne shati Marekani kao ya vice ministre des affaires étrangères wa hensiyo haja Komori haja Beti Salama yabo haambie wa Komorka ze vote za rais leo ngazoka vote za kweli ngamjoe za jiri undo mjoka muamini tena ngina mkera vikozi wananyasi wa he omnyanya wa he collectif en juin 2029 za atelier za hanyu nizo sigiri mfanyao batani mafiti ngamlatao wakati wa bure mjoka mfanya samahani mjoka mregeze mvuza hanyu zinu mjaho mijini hausensibilize wa Komor harma namna ya heze voti zinu kaiti haki namna ze voti fanywa harma inti hatu ribo no wandu watobala zirumba wakanda wajaze harma makiesi zijiri nzuani zijiri mwali zijiri ngazija izo maranya wafanya hindi muhamanu we kabla vimi ya mamalo hata yabihwa kama si mnafanya mbano ngo nizo na Johanza mwambie wa Komor mjeo mijini mwambie wa Komor shamtsindo jambo rifanyira mafiti banu mwenga mafoto mwerambia kari receve wani ambassadeur de France receve wani ambassadeur de l'Union Européenne ni ambassadeur ya Marekani ni ambassadeur ya Qatar mais on n'a rien à foutre izo ziono jana na ikaosha mwao cadre de concertation et cadre de concertation yinu ihadisi nazali ihadisi na ambassades leo pia ihadisi na Union Africaine na Union Européenne na Marekani warambio kaze vote za urais gazitoa hamwe namna ladhimu de namna hiyo ngamjoza jiri halafu ngamrudimda jaila memshot sana ndio ramba mafiti alijaraba kamzimba na Jafar Abbas na Razida leo msujwa hiyo hama domina ndobi mwananyasi tola wa ngova costumes za mwana mbili siji doctor siji nobi ani wao wafanya omnyanya huo uzungulia harma ze chancellerie uhaba mafiti kari ngojo kufanya atelier national za vote holio kamna gaze mvumloni hizo mwambe ebidina yazali numa hakuma yaranganya nti faida nti hundaunda hii manyasi huo mzima huo haka ambassador tijima roku tijina huko hizo wafanya hindi shabangu twakiri hanjitwara mwa mafiti haringe harma namno kama fanyihe atelier za vote na singindi niza batani kaungu joka izo nrabo thuma nrabo shango yabo pour amuser la galerie zate na mwendeho mjini mhadisi na nyino wa Komori mwambi yoka ze vote kasufanyana na ladhimu harma ntiyiru yeshabwiri hindi yeze tartibu hindi zoka ekanga mfanya vote leo zikeza kweli shaptino mafiti za atelier national za Union Européenne za ambassade de France na chindi wao tilio kufanya vote za kweli harma nti zozo kazana mabiani harma le swala lino ka na mkira vikozi baba banuri le mewa harma nti hatu
heno siku mtu jamani mwera banrabo mafiti likana cadre de concertation jana yonde ya mwao ikaika harma nzia kirasmi mbabi wakazali hamwa haikubali azali hawala hiki izo nungu za kubaliana za wakubaliana ka sheka oshina shikaye shido tuwafikira hamaruga malizo gamjowe hoya wasili alafu leo mjamrobe mafitani nyina collectif en juin 2029 atelier national tijindi ni bataani mnyanya ambassade de France Marekani omiso hindi faida hindi parce que azalingi na hajana nyina mafitiao ngabona natushilia cadre de concertation yatuna hajana cadre de concertation yatuweshila mbano gutsuka yonsi yondo mkonti wakanamba namba urasmi mbabi fatuza nyinyi ani zemvumlonyi zo kamtu kunanga zemvuzinu mwafanya bila zali mwaonesai wakomorka wenge banu mahakuma ezo afanya hindi shakamba kiyo harma esamtani harma izingiliji ngasina 2026 27 28 abana mahamina kamtina ndoko porozamba katinde collectif en juin 2029 atelier national rihadis da sina ambassade Marekani rihadis da sina ambassade Rahubi rihadis da faida umiso indi kabati atamba faida itoka yonsi itoka parania harimwa hadisi hanyu inu kinyume yokamna ngeze mvuza hanyu zinu haufanya majadiliano hauhadisi na nyo wa Komoro hauhambe zijiro harma yensi zetambu zilo no wa Komoro zetambu hata sha bana nganyina mahamitsa mwa kamili mtujoka bakara magiri msiswa giri la douane mafiti la atelier national ze vote 2029 mdiwaza hau mbiri bavuni mwizo ya kaulati mfanye aboka nusu harumani nganyina unafiki ukani nganyima opposant na nyisi ma opposant akanga mfanyila wazali hazi inde hazi yakofanywa ne cadre de concertation jana ni Jafar Abbas na Mzimba na Razida leo tena ngamuifanyao ngafanyila wazali hazi akabati manungu kango tukobadili harma zango ziyo kinyumyo kam mkoncentreza mvuza hanyu mlonizo hauhambaye zijiliyo harma yensize tabu zilo na Komoro namna ukabaje mashawiri baje majawabu sham izo mziranti aba msiso agiri la hari atelier national za vote zoka uka 2029 ngebanu bana maha 2026 27 28 29 bana mahamira roma hamina kati manunga ufanya kati za hamba kati des votes za rabo zoka ufanya 2029 nge tikatana ngesho bashinu nambio na nyasi wanu kana mkera baba NC lemewa harma mafiti suzinisi waidi warabanu hata nubasi zinufanyao zinu izo Mzimba na Jafar Abbas warambio mnyanya huo 2024 kataza votes za rabo zila ukagabo nishambao cadre de concertation bafanya mahadisi zivotinga zote namna kadha leo kabati wizi embe ndase krizo mjini hao ezafanya hadazi kamze juao hemtsimdo ngamrishanga zao bahari mreseve wani ambassadeur mfaransa le shawiri la hensilo kaltina ambassadeur mfaransa le shawiri la komangilina wa Komoro yuko bileze vote za Komoro tine ambassadeur ya Faransa wala tine ambassadeur ya Marekani ndasi wa Komoro wasi kamturi shangaza na mfanya mabunjili hata mweho binguni na mfanya mabunjili hata mweneho mwezini shaka mturi shangaza ngamdoka izombi za sakafuni na ngari amini ngamfanyila wazali hazi ensi isi hingamani kamturi ngaze mvumloni izomo bakanyi nyiwa rukinyume mwazali mwahambiyo wa Komori zijiri harma ensi mwahambaye izo azali afanya ensi inuma hakume shanga mbiro bavuni harmanongo za batani za mafiti haya na rejea harma zajiri mwali juice nyasi wa mwali abangwa tsao tournoi ya 2026 izo mtu kauzamba zinto ko mruhamba ani wazee watu wale wakabale kao ngari waste hiyo he enamna warumishi haya nsi mahaba ya hauna nsi wakabonsi juyabo hata azwali haro ariya hende hata lewo maudu ngari wasilo 2026 wajambe ngwanza uturunati ya mwali 2026 ezino bana tuzamba hale hindi ani besaba njia fitna baina ya wananyasi wanzuani na wananyasi wa mwali na hiyo namna kama ngesaidia yao azali yo ketu saidia enti ngesaidia yao azali hauka ngufano mpango wa reconciliation nationale nusuri kama mwabia ebanu ngora reconcilier no ya ulo nauma ni hunundo zoni zo sisi na mwabia mtama na barikishe komo ngora reconcilier no ya ulo nauma ni ndo
kasi na bomba nitoka yonse kango josoni mwa komor bazali abo mtsurambye ka ngamtsahoni samaha bwa komor za binara naye tsinu ngamfungua ndukati wafungu walo maprisonnier politique ngamtsah samaha wao na warahitwa hawarahitwa wakati mimi nilo rais kati ya wao yeye binafsi hawarahitwa wakati yalo harwa yaezi abonge na dhamana d'une manière ou d'une autre yode soma harajon yode namna na johanza zalia jilie wa komor ujile wa komor haujaja tsahe samaha izo yafanya zemizajiri harma yensi numa hakume omsaja jawli harma yensi zetabu ya zite harma yensi zenyimani zili harma yensi masiwa ya miji shasi do jana mekangu jari garifanya wa reconciliation nationale esi wa komor sina tabu hindi kasi na batabu choka yonse ani izo dikarishia omjitekezo hadaniwa fundi Jabir mjitekezo kwa sonsi pia riurema kotsi kamtuja mwali njemfanya mnyanya wa harire conciliation nationale izo dikarizire makotsi zo ngoza hambishia za dunga nzia sha omjitekezo wabili ukauri urishanga zambabi yoka ngaritsa hao mwali tournati ya mwali 2026 undo katela dhimu tsahe tournati yo ikamtusaidia zali zo yanzao yokayatie fitna baina wanzuani na mwali yakamtusana namno kari abahaya yajiconcentre na mwakani kumsulihishwani bwanzuani na nyina mwali ya profita wafanye zo yanzo afanye yenzahe yao maswala kao ngarjuzisao haki ya uzisiwa maswala hamana yao ezino mana soba jana hindi emana zambao leo hindi ezajiri harmai conference ya ndani ya fundi Jabir hindi nezajiri leo harmai conference ya bid izo fundi Jabir hamba harmai conference handa soti pia zile makoti ndongo kao zoambishi ezajiri harmai conference ya bid maswala majinga juzisao ezinzilanda hu yenu hadisi landa hu na wongwa joka zitu kazi zina mshidi toka uyonsi ani mrugo na hama dena na yenu hama rukango afanyila wazali hazi ukazali hama ngondo yafanya reconciliation nationale wao wakubali watilo harma umani baina ya wanzuani na mwali wakati wazali abira amenga msulisho wanzuani na mwali ngambadila shari au ngamsijinga mfaizo na nzao ani makati ngarjusoma swala ebanu ezajirinji harma nsinu wangara nzao no hindi hakika yuzra kazana bi harma kwa tsoleuka narkema madhamana hena mzima harma sarengeza manazahe rasi wandu wa siasa rasi maraia hena raia hena mzima harmasi banu ngabo wandu ikao wakana dhamana za daula Muhammad rais mzamani ikililu guverneur mzamani mwenye baraka Fadhili Elbaki na wadunga yabo kango na mo azali wakana dhamana zabira za daula hadara za juu wandu wao na mishahara tampaka leo bal basi hata na bureau na magarde corps yungina tafsiri ndoka wayi mwanadamu kwa harumishia yansi ya muda fulani hujua na ngozi ngiza za sakra za hensinu wayi mwanadamu kwa experience ikawa ndio hiyo haramazi za malaikao hakanizo yeuja usaidi ya yansi bashi kasi rais sha lazima yadungi ya usaidi ya yansi hafikra haunyasihi marais wadunga mathalan haunyasihi maguverneur wadunga haunyasihi yansi haramai namna yansi ya posture yansi kawa ndio yarenga yabo yo haki romanda wao wanikiwa mishahara haulibwa mrujai kililu hukarais huruhayabo wende wakauri tongeza azali woya jebanda una bolero ajatsimbe zembika una zitimba olewo hudaza kuchapara mbano hata huruhaho pangani ujodoramba mafisi ukangwanzo mwali 2026 leo ngasi décembre 2025 alafu 2026 wani ngwanzo tournati ya mwali izo kama nukutoka usamba ngo je yabo hakika ngwanzo maslaha yansi haungwanzo utiebaya na ufitna na mashaka harma yansi eyo de postula lazimu kenyo ismi ya rais mzamani wansi badi majiri rongo sinji lazimu wishilie harma yansi wadaza wasaiduku na bavuni ngoli bwa mshahara hasibabu nensi yo bapana la rahito riparo shorongoa iza jirikandani riparo shorongoa
umbadili wa sharia azali harangezi do manhani ke mwana upora urongoa na nongozi ngiza German tira kabla dimu Muhammad awera isim zaman riwishili wamefikra hauto nyasuya zishiliwa kazishiliwa sha huzamba hakayo ne dhamana ya haho hudaza usiduku na wananyuwa saya wana dhamana des anciens gouverneurs des anciens je sais pas quoi hafule mjamdora ba mafitia tournati mwali 2026 ngasi 2025 décembre 2025 yone kama nzuri kenda hukwezi yani kama jana beka nusu harmasi haswa na sisi ndari barikishe komor nikarne mekoti harma mjitekezo wafundi jabir wa handani haka habanungu kao zuhambishia habanungu kao zilingana naye sha omjitekezo wabili masuala majinga juzi sawa masuala majinga juzi sawa ibangara nzoro ne dahu ifali kihindri hena mzima harmasa ngizo marazaye harmaiti hiyo dhamana wa siasa dhamana mzamani waziri mzamani bano notipeka mjikazao leo bavumula tunatia nzwani inu 2029 henda mdu aperoka waziri mzwani hajuhango zwa ke kandida 2029 henda mdu aperoka director nena mna hiyo kana mragezi do maraza hanyu kayiyo kina ulaho binguni nzube azalika na ulaho kana binguni avurize tunatia nzwani jao nganzo itahwa hatartibu na baleza uso na usubuti au mlazimishazi fanya ka izo de sharia za hamba kartsume bahiru na yeye zidi zo sharia shahamba ukisa kanona msujudi yano numfaria garanza we sharia shistahilwa sharia na stahilwa habanori kazao kifa kwa hatu ngarejo hambara sayo ka narisane hena mzima arwasa regeza mrazai hawiri ya NC hauka NC irenge daraja kao sikabati mzima arwasi urambuo makati ngarishi yao wandu kao ngwarongo wao kartucho banungu nzombe ngo hidini wao wandu kao ngona daraja madhamana wa daula nusar mwangu hundao mishahara maraisi wa zamani maguverneri wa zamani ili waunishie holi honda experience wa hundana niyo holi hodi zo wajua au harmaza dhamana wakanizo ili waunishie NC ili wanyasuhi wani waleze dhamana ani wandu wao leo kangaro shangwa rongo ngari njia yao harara harmaza miyo za hatu nomjitekezo wa doktori Kilili wa juzi kwa wajiri rongo zinjira kwa milarongo hasiduku ni wajangu rongo hamba mafiti keringa haka haba kila mashiduku sha haba ndo kaza kifo kwa tsatu garjona tsara makwa tsaja ya sai makataja wa tampaka dabo salam marhaba